башында айта кетчү нерсе, бул жерде бир кыргызстандык эже, анан эки өзбекстандык эже келди. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondan kelgan Luna bo'laman. Саламатсыңарбы? Мен Кыргызстандан келген. E9 визасы менен. Men O'zbekistondan kelgan, E9 shartnoma asosida ishlayotgan Feruza bo'laman. Сиздер Кореяны кимдер аркылуу угуп кантип келип калдыңыздар? Мен Кореяга кантип келип калдыңыз деп сураса, турмушта ар нерсе болот экен. E9 viza faqat qizlar uchun yoki o'g'il bolalar uchun degan joyi yo'q. Shunday maqol bor. Daraxt bir joyda ko'karadi. Кореяда кыздар көбүнчө кандай заводдордо иштешет, эмне жумуш Bu кылышат? paytda biz biroz qiynalganmiz, chunki til bilmaganmiz. Кандай жумушта иштей алат деген суроодон мурда дагы бир неме да, көйгөй да. Кыздар келе алабы деген дагы суроо бар. Ayol kishilar bu yerda birinchi o'rinda himoyalangan bo'ladi. Салам алейкум достор. Түштүк Кореядан салам жолдоп, мен Мусажан Улуу Талайбек. Достор, мен кече өзүңүздөр көргөндөй видео тарттым эле. Кореяга кыз кишилер келсе болобу? Анан ар кандай жооптор болду. Ошол себептен азыр бул жакта эжелерден дагы интервью алалы дедик, өздөрүнүн ойлорун айтсын. Башында айта кетчү нерсе, бул жерде бир кыргызстандык эже, анан эки өзбекстандык эже келди. Башка кыздардан да тарталы десек, бирок алар көпчүлүгү каршы болуп, ошол бир эжелерден тарталы деп чечтик. Саламатсыздарбы? Алгач өзүңүздөрдү тааныштыра кетсеңиздер. Assalomu alaykum. Men O'zbekistondan kelgan Luna bo'laman. Hozirda Koreya Respublikasida o'sha menejment sohasi bo'yicha ish olib boraman. Koreyaga birinchi bo'lib kelganimda talaba bo'lib kelganman, magistraturani o'qib, koreys tilini o'rganib, hozirda ishchi vizasi asosida ishlab kelmoqdaman. Саламатсыңарбы? Мен Кыргызстандан келген. E9 визасы менен. Атым Лиза болот. Кореяда өндүрүш тармагында жумуштанып жүрөм. Жана ошондой эле биздин эми азыр бул контентибиз кыргызстандыктардын контенти да. Анан кийин бул эжекелер кантип өзбекстандык эжекелер, кыргызстандык эжекелер бирге жолугушуп калышты деген суроо да болушу мүмкүн. Ошого дагы жооп берип кетейин. Мен жумуштан сырткары дем алыш күндөрү өзүмдүн тилими, корей тилин жакшы дагы үйрөнүш үчүн бул жердеги Хвасон шаарындагы чет элдиктерге жардам көрсөтүүчү центр бар. Ошол жерге барып тил үйрөнүп, ар кандай волонтерствого жана бесплатно бизге мероприятиялер болот. Ошолорго катышып, ошол жерден бул сиңдилер менен таанышып, достошуп, бирге зерикпей жакшы жүрөм. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men O'zbekistondan kelgan, E9 shartnoma asosida ishlayotgan Feruza bo'laman. Koreyaga 2017-yili mana shu shartnoma asosida kirib kelganman. Hozirda Hvason shahrida, Koreyaning Hvason shahrida Chu BC firmasida o'z faoliyatimni olib boryapman. Сиздер Кореяны кимдер аркылуу угуп кантип келип калдыңыздар? Эмне үчүн? Эмне ошо Корея? Koreyaga birinchi bo'lib kelishimga turtki bo'lgan. Men O'zbekistonda Jahon tillari universitetini tamomlaganman. Bu yerda ikkinchi tilimizda koreys tilini olib o'qiganmiz. Ya'ni birinchi tilimiz ingliz tili, ikkinchi til sifatida koreys tilini tanlaganmiz. O'qish davomida shu Koreyadan kelgan ustozlarimiz bilan muloqotga kirishib, Koreyaga bo'lgan qiziqishimiz o'sgan. Keyin 4-kursni bitirish davomida, diplom ishi yozish davomida kim qayerda o'qish haqida qiziqib suhbatlashganimizda shu ko'pchilik dugonalarim bilan bir qatorda men ham Koreyada magistraturani o'qishga qaror qilganman. Qiziqib shunchaki hujjat topshirganimda, hattoki uyimdagilarga ham bu haqida ma'lumot bermaganman. O'qishga kirganman, vizam chiqqan va uyimdagilarga shunaqa magistraturaga Koreyaga ketishim haqida aytganman. Va shu orqali Koreyaga kelib qolganman. Мен Кореяга кантип келип калдыңыз деп сураса, турмушта ар нерсе болот экен. Мен өзү педагогмун, мугалиммин, биология сабагынын мугалими болом. Күйөөм банкта иштечү, банкир болчу. Анан бизде ар 5 жыл сайын эле революция боло берип, мамлекет башчылары баардык ар ким новая метод по-новому дегендей келип алмаша бергенден күйөөм да жумуштан чыгышка туура келип калып, Россияга барсакпы, каяка барсак, дагы башка Европадагы варианттар чыгып аткан, ошол жака барсакпы деп ойлонуп атканыбызда, биздин шаарыбызда ушул кызга окшоп студент болуп окуп кеткен бир кыз бар экен. Ошол кыз бир объявление жабыштырып коюптур. Мен күндө мектепке барып келген бир жолдон окуп калдым. Корей тилин үйрөтөбүз жана контракт менен жумушка жөнөтөбүз. Анан эң немеси, самый главное, айлыгы 1200 доллардан 1500 доллардан ашык деп жазып коюптур. Ой деп неме, ошол жерде мага ушул неме болду. Эч качан мен Кореяны ойлогон эмес болчумун.
Анан ошол кыздын телефон номерин алып байланышып, ошол кыз мага баардыгын түшүндүрүп берди. Ушинтип Кыргызстан менен Корея мамлекетинин ортосунда мындай трудовой договор бар, мамлекеттердин ортосунда жумушчулар менен Кореяга жөнөтөт жумушчуларды деген. Анан ошол жерден тил үйрөнүп баштадым ошол эле кыздан. Бизде азыр Ошто, Бишкекте тил үйрөтүүчү центрлер бар го. Мен ошол кыздан эле өз алдымча үйрөнүп, ошентип 3-4 ай окуп, анан кийин ушинтип E9 визасы менен келип калдым. Анан кийин дагы бир суроо көп беришет да магачы, ушул жерде кошуп кетейинчи. Мен көрүп турганыңардай жашым өтө жаш эмесмин. Ошол убакта 30 жаш болчумун. Биринчи Корея жөнүндө ошол объявленияны көргөнүмдө. Анан кийин биз окуган жылы 2016-жылы экзамен тапшырайлы десек болбой калды экзамен. Потому что бизге чейинки тапшыргандардын саны адам аябай көп. Биринчи ошолар жөнөтүп, анан силерде 2017-жылкыга экзамен болот деп. Анан кийин адашуптан 2015 же 2016 жылы ушундай болду да. Андан кийин мен Кореяга контракт менен келип калдым. Биринчи эле сурашат, 32 жашымда келгенмин. Анан кийин кандай виза менен келип калдыңыз дейт. Контракт менен келдим, бирок ушу кечирээк угуп калгам. Азыр эми келип аткандар аябай жаштар го. Мен ошол бир аз кечирээк угуп калганым үчүн кеч келип калгам. Мендей жаштагылар деле контракт менен келсе болот деген сөз. Мен Кореяга келишим кандай болгонлигин кыскача айтып берadigan болсам, o'zim pedagogman. 2011-2015 yillar oralig'ida o'zimni shahrimda Farg'ona davlat universitetini o'qib tamomladim. Shu yillar orasida 2013-yilda menga bir turtki bo'lgan. Meni qarindoshlarim, amakimni bolalari shu Koreyaga kelib ishlashib, Koreya haqida nima deydi, qiziqtirib, chiroyli bir ma'lumotlarni berishgan bo'lgan. O'shanda men Koreyaga endi ilk qiziqishim boshlangan. Koreys tilini o'rganishni boshladim 2013-yildan. Keyin yo ish bo'yicha ketaman, yo bo'lmasam o'qish bo'yicha magistraturaga o'qigani boraman deb harakatni boshladim. Yillar davomida harakat qildim, o'qidim, repetitor oldim. Keyin finansiy tomondan ozgina ikkilanish bo'lib qolganligi uchun magistraturaga kela olmadim-da, lekin mana shu e-postopik bilan E9 vizasi shartnoma asosidagi vizaga harakat qilib imtihon topshirdim 2016-yilda va imtihondan o'tdim, chiroyli ballar bilan o'tdim va 2017-yili vizam chiqib mana shu E9 shartnoma asosida Koreyaga kirib keldim. Albatta kirib kelishimda menga ishonch bildirgan yaqinlarim, qarindoshlarim, ota-onam hammalariga rahmat aytaman. Haliyam shu ota-onamni, yaqinlarimni ishonchidaman. Demoqchimanki, E9 viza bilan kim qayerdan bo'lsa ham kirib kelsa olsa bo'ladi, kirib kelib ishlasa bo'ladi. E9 viza faqat qizlar uchun yoki o'g'il bolalar uchun degan joyi yo'q. Bu hamma uchun bir mana shu fikrni bildirmoqchiman. Rahmat kattakon. Shunday. Tushunibdi. Эми башында баары эле келишет, ошол 1 жыл иштеп келсем Кореяда, же болбосо 2 жыл деп, же 5 жыл. Сиздер канча жылга келдиңиздер, анан канча жыл жүрөйүн дейсиздер? Boshida Koreyaga kelganimda menda unaqa tushunchalar bo'lmagan. Bir yilga yoki 2 yilga keldim degan anaqalar bo'lmagan. Ya'ni viza masalasida umuman tushunchamizga ega bo'lmaganmiz. Ya'ni talaba faqat o'qisam, o'sha yaxshi kunlarimizni yaxshi o'tkazib, talabalik davrimizni sursak degan fikrda bo'lganmiz. Koreyaga kirib keldik, undan keyin o'sha bilasiz musofirchilik, qiyinchilik, endi o'sha uyimizdagilarni pul so'raolmaymiz. Koreya hayoti endi hamma narsani ham endi uyimizdagilarga ayta olmaymiz-ku ochiq oydin. Prosta qizlar masalan qiyin boshqa deydi, yo'q, agar harakat qilsangiz, til bilsangiz, o'rgansangiz, O'zbekistonga o'xshab masalan Koreyada ham yashash bir xilroq deb o'ylayman. Ya'ni til bilganingizdan keyin sizga qiyinchiliklar kamroq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni qiziqishingiz ortadi, o'rtoqlar orttirasiz, boshqa qilasiz. Keyin hozirgi kunda endi birinchi kelganimdagi fikrim bilan hozirgisini solishtirsam, masalan, mana ancha qiyinchilikdan o'tgan bo'lsam ham, yo'q, shu kungacha yetib kelib ishga kirdik, masalan, oyligimiz bor, yaxshi joylarda ishlaymiz, masalan, xohlagan narsamizni yeb, xohlagan narsamizni olishga qurbimiz yetadigan darajaga yetib keldik. Endi necha yilga ishlashimizni bu endi nasib. Qachon qaytib ketishimni yoki qachongacha ishlashimni hozir bir gap bilan aytib bera olmayman. Men биздин контракт өзү билесиңер, E9 контрагы 4 жыл 10 айга эле берилет. 4 жыл 10 ай.
менин 4 жыл 10 айым скоро бүтөт. Бирок коронавирустун айынан бизге дагы 1 жылдан кошуп берген. Ошол 1 жылды дагы иштеп кетейин деген ниетим бар. Андан кийин албетте эгер виза дагы эле узара берсе, дагы көп жүрүп, ушул жердин ырыскысын алып иштейин деген максаттар бар эле. Калоо бар. Бирок эми үй бүлө бар, балдар бар. Аларды сагынган үчүн тезирээк деле кетейин деген ниет бар. Андан эми дагы башка ниеттер бар, эми аны өзүнчө ичимде. Может, ошол ниеттерим ишке ашып калса, үй бүлөмү бул жака алып келе алам го деген, жана ушул жерден балдарыма ушул Кореянын билимин алып, ушундай өнүккөн мамлекетте жашап, ушул жерди көрүп, аң сезими өзгөрсө, чоң адамдар болушса, ушул жерде ошого мындай чоң мүмкүнчүлүктөр бар деген ой менен алып келгим келет балдарымы, үй бүлөмү. Agar bilsangiz, shunday maqol bor, daraxt bir joyda ko'karadi. Men Koreyaga kirib kelishimda, meni ustozim, koreys tilidan saboq bergan ustozim qattiq tayinlagan. Borayotganingizda, mana shu 7-9 shartnoma bilan borayotganingizda zavodingizni almashtirmang. Keyin natijasini ko'rasiz, yillar o'tib natijasini ko'rasiz deb. Albatta, 2017-yilda kirib keldim. Avval birinchi bizda shartnoma 3 yillik shartnoma bilan ishladik. Undan keyin yana 1 yil 10 oyga cho'zdirdik. Men zavod almashtirmadim, faqat o'sha bitta zavodda faoliyat yuritdim. Bu yil o'sha bahor oyida vizam muddati tugab ketishim kerak bo'lgan bir paytda bizga 1 yillik qo'shimcha bonus sifatida berilgan muddat qo'shildi. Men hozir mana shu 1 yillik bonusni o'tkazib kelaman. Albatta keyingi yilga agar yana shunday bonuslar qo'shilmasa, vizam tugatib ketib, inshaalloh yana ikkinchi berilgan muddat shu hozirda 1 oy va 3 oygacha bo'lgan oralig'ida kirib kelish imkoniyatim bor. Mana shu imkoniyatda yana qaytib kirib kelish niyatim bor. Hozircha mana shunday niyatim. Avvalo uyga borib, ota-onam bilan maslahatlashib, keyin yaxshilab fikrlab, keyin bu niyatni amalga oshiramiz. Qaytib kirib kelganimdan keyin yana hozirda olib borayotgan faoliyatimni davom ettirib, masalan, Hwason Shivegugin Pokchi Center chet elliklar uchun Hwason shahrida farovonlik markazida O'zbekiston fuqarolari uchun O'zbegim yoshlari jamoasini yuritib borayotgan hozirda bosh lider hisoblanaman. Mana shu faoliyatim yana davom ettirib, koreys tilini yaxshilab chuqur o'rganib, bir kelajakda yaxshi maqsadlarda oldimga qo'yganman. Rahmat. Koreyada qizlar ko'pincha qanday zavodlarda ishlashadi, эмне жумуш кылышат? Ошол жөнүндө айта кетсеңиздер. Siz studenттер жөнүндө айтсаңыз, студенттер иштесе болобу бул жака келип, ошол жөнүндө. Savol juda ham qiziqarli bo'ldi. Talabalar Koreyaga birinchi marta kelganda qanaqa ish topishadi? Endi biz birinchi kelganimizga nazar soladigan bo'lsak, 2018-yilda u paytlarda men tushgan shaharda chet elliklar umuman bo'lmagan, ya'ni 5-6 ta o'zbek talabalarni hisobga olmaganda boshqa chet elliklar bo'lmagan. U paytda biz biroz qiynalganmiz, chunki til bilmaganmiz, ingliz tili bo'yicha kelganmiz. Keyin biror joyga tanishlar orqali borsak, suhbat topshirgani karsini o'rgansin. Yo'q, tanish bilish qilib, bolalar surishtirib borib, xizmat ko'rsatish sohasiga ishga kirdik. Keyin u yerda ozgina til o'rganib, asosan qizlar qanaqa ishlar ishlashadi? Xizmat ko'rsatish. Endi to'g'ri, endi kimgadir uyat bo'lishi mumkin. Halol topgan pulda uyati yo'q deyshadi-ku. Idish tovoq yuvib ham ishlaganmiz, masalan, xizmat ko'rsatishda, ishlab chiqarishda ham ishlab ko'rganmiz. Endi u paytlar talabalarga ko'proq ishlashda ruxsat berilmagan. Biz qo'limizdan kelgancha, masalan, osh soat bo'lsa ham shunaqa sohalarda ishlab, основной magazin sotuvchilik sohasida ham ishlaganmiz. Shunaqa sohalarda ishlab, yo'q hozirgi kunga kelib talabalar uchun ham qulayliklar yaratilgan, davlat tomonidan ruxsatnoma olgan holda ko'p sohalarda, zavodlardagi hattoki ishlasak ham bo'ladi hozirgi kunga kelganimizda. Bundan tashqari tarjimonlik qilsangiz bo'ladi, yozma og'zaki tarjimalar, banisalarga borib tarjima qilsa bo'ladi. Bundan tashqari yana nima desak bo'ladi? O'sha institut o'zida ham ishlab tarjimalik sohalarni qilsak bo'ladi. Эми Кыргызстандан биз контракт менен келип аткан үчүн ушул Кыргызстан менен Кореянын ортосунда только өндүрүш тармагында гана жумушка иштей алат жана жумушка орноша алат деген мындай неме бар экен, правила бар экен. Ошон үчүн биз иштеп чыгаруу, өндүрүш тармагында гана иштей алабыз заводдордо. Жана
кандай заводдордо иштей алат, кандай жумушта иштей алат деген суроодон мурда дагы бир неме да, көйгөй да, кыздар келе алабы деген дагы суроо бар. Албетте кыздар келе алат. Кыздар деле, кыздар бара албайт. Например, Пакистандан келе албайт экен. Пакистандагы EPS неме системага кирген да. Анан Пакистандан кыздар келе албайт экен. Кудайга шүгүр биздин мамлекет пока Пакистандай боло элек. Болуп кетейин деген деле мындай неме бар да, ошондой болсо да жакшы болот деген көп адамдардын ошондой ойлору бар. Кудайга шүгүр андай боло элек, болбой эле койсун. Светтик мамлекетте жашайбыз го. Кыздардын дагы, уул балдардын дагы акылары бирдей, окуганга дагы, жумуш иштегенге дагы, өзүнүн кандай кыял, максат, тилектери бар болсо, ошону ишке ашырууга дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн кыздар келе алсаңар болот. Бул жерден эч коркпогула. Жумуштары деле өтө эле оор эмес. Эркектер кылган иштерди дагы биз алардан кем калбай даже лучше кылабыз. Ошон үчүн көбүнчө жакшы иштерди бизге берет да, Фируза. Анан заводдордо эми кээ бирлери сурайт, ушундай эле оорбу, андайбы, мындайбы деп. Менден да көп сурайт да кыздарчы. Оор эмес. Жумушка иштеген кетип атам дегенден кийин уже мындай психологически даяр, морально дагы даяр болуп келиш керек. Эми иштеген кетип аткандан кийин албетте оңой эле иш жок, чынбы? Ошого даяр болуп келиш керек. Эми кандай дагы жумуштарды иштесе болот. Обычно бул жерде автомобильный, айтып отурса аябай көп, ар кандай тармактагы жумуштарда иштесе болот. Менин фикрим ошо эжем айтып өткөндөгү бир хил. Албетте кызлар келиштен алдын сиз өз олдуңузга максат коюп, мен барып иштешим керек. Сабыр менен иштешим керек. Өзүңүздүн жүрөгүңүзгө шунака сабыр коюшуңуз керекки, согунч yoki boshqaga matonatli bo'lib kelishingiz kerak. Meni tushuncham shunday. Men o'zimni kelishdan oldin psixologik shunday tayyorlab kelganman. Oilada bitta farzand bo'lganim uchun ko'pchilik hayron bo'ladi, borib ishlab senga nima kerak, bunaqa qiyin. Yo'q, qiyin emas. Avvalo o'zingizda ruhiyatingiz shunaqa kuchli bo'lsa, sizga hech narsa qiyin emas. Hamma bosqichda bosib o'ta olasiz, o'zingizga ishonsangiz bo'ldi. O'zingizga to'g'ri bo'lsangiz bo'ldi. Meni fikrim shunday. Va Koreyada inson qadri birinchi o'rinda. Siz ayol kishisiz, ayol kishilar bu yerda birinchi o'rinda himoyalangan bo'ladi, har tomonlama. Qonun tomonlama ham va boshqa tomonlama ham. Bizga u darajada qiyin ish berilmaydi. O'sha ishimizga mos, o'zimizning kuchimizga yetarli bo'lgan, qila oladigan holatimizga kerak bo'lgan ana shu darajada ishni berishadi. Sizni yukingizga, masalan, ayniqsa ayollar yoki qizlar erkak kishini qiladigan ishni yuklab qo'ymaydi. Tonnalab narsa ko'tar yoki boshqa qanday narsani bermaydi. Ko'ngillarini to'q qilib, xotirjam bo'lib kelishlari mumkin. Fikrim shunday.